At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dan napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adudag iti agrayo ken ko ana. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Wen, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, nga mabalayan. Saan tayo da kami ti rumbang? Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa na kuyaw. Ngam ibagbagak lang ti agpaiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na itaabalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat di saan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni mama. Sige to surutak. Anya, matkan. Adama gayam bas-bastos di agbalin akatuga nga manakaw. Ala, baybayan yun tatang. Ay, jaklaim pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isuti mo surot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray ita lang. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga rodan amang ilawlawag ka ni tatang. Agyamanak, Jemay. Jemay, ibagam man mo't kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat ta sa nga ili. Ha? At ang amin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay, sabay ko ma. Tama irawang mo tigas dyan nga style ni mama, ha? Kas dyan talaga ti pa nagsasaw na. Prangka. Gamkit di. Nasingpot man. aklunak. Talaga ama ikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani andi mat lang timang tawid to iti dayto a balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan mama. Ipakpakaw na ako na. Tiyak kayat ti sadot akab balay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya ngay, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa na. Agsapula kiti trabaho mama, tapno makatulungak. Anya ko matrabaho ti serkam ngay, katulong. Dito'y kalangan balay, tauray tangdanan kang agtrabaho, tapno di mo mat ko na. Ha? Apay aya masapul at tangdanan kang agdalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho mama.
Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kini Andi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Wan ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami ipag. Naturay. Okay lang ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka ipag. Wan ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat Adanton ka na ka. Gat, ano sanyon ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas ta. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong dagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Ngam damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta? Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Santa namangan. No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin ko na? Okay. Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon ang makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti aghawid. Agbati ka, Andi. Sige. No, dahito ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramiden da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andi. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang kay ti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagana. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, Kandi. Iso anataar. Kasto'y tirupam iti maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kasto'y matlati kinataar mo iti Andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naadin ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, kaddan anak yo kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturbos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amok ama nang umapal ka kanyak. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andi. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andi. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay papanak.
Rumuha ka man. Anyang ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yu iti gaya mo? Anyat nagsaritaan yu, Jemay? Ay na, nakabakbak na nga tayo siya gayam ko lakay. Kat adda pa'y gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagara na kung nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak mo ti agaw awil. Di kagdanag, manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagak mat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ha? Ni mama? Pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitak ngam inaramid min ti amin nakabaulan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardya ka restinam. Ha? Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumanti amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabahok. Tamakitak katawan plano nga agtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isong agpurpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andy? 2,000 ko manod na manang. Mabait lang nga rod ta mga ala. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asitgak, no di si kalahan. Manumot ngamin nga agpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabahom. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanan manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to iti natalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam? Anya, unay matinti kasta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpambar mo ti panagadal mo. Gamam mo, at dalalakim. Ay, nabanuga ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko makirinikyer kan ka.
Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, abay ngay, kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsarden kan ngagtrabaho ka nagatal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantayan ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andi. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak diti balay. Adda nga ro di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pala ang nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti kinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsarden ka lang nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaammo nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga ano san. Nga sino ti babae akadwam dito'y balayo, Andi? Kasanon no maamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patigugin ni Jemay manang. Amok. Isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kastapa nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat iti nasayaan. Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan manang. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanyak, Andi. Oh, Di mo ninamnama ti isasangpet ko. agwa di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumrakakon. Agwa. Amok! Adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Sa anak amang riribok. Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastoy kanyak, Andi. Aklunong ngaminan nga at lalalakim. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni ti anak ta. Itan kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan. Taddan trabaho. Adda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan Andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace. Kitsapay ko ma. Tadi kan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, Andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Oo na. Iso nga agtrabaho ka latay Jack Club, wan. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andi. Agkadwa ta aginggat ingana. Kumusta ti trabaho manak ka? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yo atan eh. Diyak mo't mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Kasing putya bukop. So na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamutan yan day? Ay, diyak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinobyo manak ko. Awan tatang. Diyak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andi. Ha? Tukasta, adapay laka dinamnaman ande. No bilang agsublimaningking ka, anak ko? Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawat iti kwarta kanyak. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang harut da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammom nga aramidan.
Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na di mama. Si kantulaki di mo tayo. Makamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Gris dito balayaw? Ay na, di mon sapulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan kwa na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da kadagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso damat timang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan, ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, aday jayan datatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni Jemay. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarek, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkurangak kada kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabit, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andi. Nasaya at unay. Awatin na kumangarod Taurnusin tanti amin kadata. Ipagpagapumla kuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya kalat tamang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan, Andi. Awan mana. Awan na pintas apagtungpalak. Nudyak agtrabaho. Una, nasaya at mata na panunot mo dayta. Awanin mang biyagkan ka, isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasayaan Ngam, manang. Pabuludan lakman pa iti kwartam. Bayadak to nagsuldoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. Asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kunti ag happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, di mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tudan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakadwam. Uwan nga rin, marang. Iso na lang ta. Saan ako na makabag na? Tanader-der, itis ako. Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Sa lupa yan, nagharap ko iti biyag. Manang. Diyan ako na makatrabaho. Tayo nautil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano kung mata nagtrabaho ako pa lady? Anda ko manurnong ko. No kano pa makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tilagtong palak, marang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelaine.
Inak mangalay iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Maluman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat ngamin ti anak ta. Di na kaya ti pay diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latagluto mat. Adda ka lang aruden iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutam kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken agaw-awir. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbag ka na. Wen! Hustan! Nangabak ka, Angeling! Ay, makauma mo ti kastoy. Nakaluslus siya nga pa yan ngagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasanon anak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanin ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga uran niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangbot, Jeline? Apay nag-overtime kami nga rod. Imposible mo daytan Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya ko maita. Napan kami madla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla ka la balasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tayo da kumamot ipangkuam ka. Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Ay, kasano nga itid ko ti suldokin ka? Dagiti la pagpapapintas mo ti kagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta. No, Ay na, agulimag kan! Sana tila ibagbagam. Tikat di ko nam talaga nga imot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelen? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay, tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelen. Kalpasan ti mano abulan. Sa kala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isungarog ngayon mawag akta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na kon tadan sa bali nga asawak dito yung syudad. Anya? Kanayin tamat lang agapa. Isungag sina talangan. Apay, ti ko na nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidom ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan! Agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron, nanang. Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurukla makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pa'y langaraod no kasta mo ilagayam taramidan yaw. Diyak mo't ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di na kayat. Ti agpasakop kanyak nga asawa na. Iso baybay ako. Awanin pakibiyangak kinkwa na.
Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam nana. Anusan nyo pa ilang aron nga awirin tanak miya. Tada kayo mo't lati makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Johnny, kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jay lugar da bay ako. Intag trabaho jay. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency may iti kadwa mi. Bagay mo na ito ya trabaho. Tadakil ka tao. Ken nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dya trabaho. Ngam dya construction nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa dya gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Pinapintas di agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Tas ladyak mapanawan ti anak ko anggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak mo bilang. Ay na, may ruwam mo tumilaga. Medyo may kawa ka na, hindi tamo. May ruwam mo tumilaga. Saan mo problemain ti pag naidam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige. Panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko me. Saan mi abaybayan, Junay? Agyamanak na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuwan ti anak ko. Isuada kayon at ipangibatsyakan ko na. Wun, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Wala nga rod Ngam paibayaan nyo na. Nonya tikat na aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daduma, madandanagan akmut barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mat siguro na lang. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito'y. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay ammo tar aramidag. Mayroon kang tumalang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Amumutang tararamidag. Tayo nasurok mutang kang kasaan. Wen anggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mutan itayin ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito'y. Taguray ako ni taxi dito'y. Agyaman Manong guard, ha? Alam na ito'y. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Wanan yaman na. Alam kit din. Manumot lato'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyamanak nga rod Ada taxi. Sige adon ha. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Nagpintas mo tanday siya babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutan abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natinagsama tayo siya babae. Ay, diyak mo nasipotan no iso tinakatinag iti dayto. Kita ka. Amangan mo no adda ID na. Adda ID dito Iso dayto iti siya babae. Kat, adda kontak number na dito Dinasayat.
Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko, ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Kati nakapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na, ading. Ay, sumarag ka pa'y, ah. Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyan mo na, ading. Pakawanan na kumaani. Ngam, kabayatan ti panagkuyukuyog ta. Na-develop direk na ken ka. Ha? Iso ala ding itak. No ibagak nga agayata kon ken ka. Ani, Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. ha? Agayatak matankan ka. Agyan mo na kani. Pinaragsak na kitikas taunan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Isayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan man, nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw mo ititilanga na nagagat. Kahit, kaano nga iti panagkasaryaw. Agsimpa kayo kitdain, tapno maadanak mo iti apukaw. Ola ni nanang. Kwa. Agmaymay sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, takaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab basitan ni Juni. Napauli magkamangag paison Barok. Agam, husto lang dyan imbagak, saan aya? Agsimpa kayo kitdain, taditan tumat lang, titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikig ka, balikig. Saan ka makatulog? Kan, gamo man yung taladawan, Genubiam. Uncle, pampanunutag ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kwara na niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kon kinaani. Ada parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kinijiling. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwana Uncle, talo talaga ngay ayatin na kadyanubyam. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo laang no agbaling ka nga honest kini anay. Di ka agilimod king kwana, Junay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mga ibaga kanyak, Apay ka di. Ani, Oo, apay. Ada ka di problema? Ani, ada kayat ko nga ipudnugan ka. Ha? Ni. Anya data? Makongkonsensya kamin, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnugan ka. Nga mabutangak. Tama nga no, panawan na. Anyat kayat mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimutakan ka. Ngam, wata nasawak. Ngam nabayagan na nagsina kamin. Kat adda may isang anak mi. Anya? Pakawalan na, no italang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sabay ko ma, tasan ka kumayakay kanya. Ani, sorry. Sige.
Agawid tan, Juni. Ani? Saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid, umuna akon. Ha? Ditakan. Ani? Oh. Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kaya't kanakan. Awatan, tigasan mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gambabay akas chay. Ala, lipatan mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilik ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tatiam mo na, baro ka pa eh. Uncle, basol ko. Gamin, nagilimat akin ko na. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagandaanom nga iti ulbud a lalaki. Kanuray nagsina da iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, Nanang. Nasakit ti panangisin akon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanyak, Nanang. Ha? Jilin, anak ko? Kumusta kayo, Nanang? Ay na, si katirumbang ako musta at taape akas tamad tan tilangam. Ape nagkutong ka, kan kaslag ka, kapsot ka. Ay, sobrang ka mabay. Agyaman ak, Nanang. No da kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila tan ni Apo Diyos kada kami. Ape nagkutong kamot tan anak ko. Kan bimakit kamot tan iti kasta unay. Kan ngimisit ka pa yun. At nadagsan na sakit ko, Nanang. Kat panagkunak. Umatanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. Anya? Apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay. Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, Nanang. Iso apakawanan da ko, ma. Ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka kan ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin na. Tapno agimbag kan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugaya man nagkutong kan. Tandang di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kasta langan. Nakapsot ako, Johnny. Naimbag man ta si marungkar ka. Sa anak lang may sumarungkar. Dito'y akong balay da nanang ngagnaet, Jilin. Ha? Kahit ka nga si Kaswain. Umadanin ti hapit ko, Johnny. Adan taning tibiyag ko. Saan? Di kagsaw iti kasta. Agimbag ka ba'y? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at may ka. Makapangkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin kinilanak. Isu at imon binsa-binsahin ngay baka. Tamabanog ka lang agsaw. Basta siyak, napakawan kan. Ken, asan la si ka tinakaarami diti basol. Ura siyak. Tabayat ti kawan mo. Nakirelasyonak mo dito sa bali. Bisa pakawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka.
Masyara ko na ikin kajilin. Nakumatasaan ta ang nagsinsina. Nalabit. Sana kastoy tinagtungtong palam. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babae man lang iti panangasikaso kan ka. Maipariknak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Iton awanak doon. Pawanin ni Jilin, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiitla, anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo mat-adagusan. Nagsakit. Di pa parang wanda laki yun, nanay. Masapon nga klunan tayo, ti amin. Kat ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagip pa tayo kan kwa na nanang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kayong ingas launay ti inayayat ko amami na. Ay na. Nakaayayat to'y anak tareya. Adan anak ta, Jerry. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilya. Wen, sana parikot na ita. Ragrag sakag ti manggad. Tapno at dati pang biyag ko kada kayo, kani baby. Agyam anak, Jerry. Nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga ama ti anak ko. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka mat. Sika lang ti babae ti biyag ko reya. Tiag may salinaon ti puso kan kararwa. Ti babae nga ayatek aging gatong palbiyag ko. I love you, Rhea, asawa. Umayak man, tatang. Ay, sigaw magayam, Jerry Baraw. Sumra ka. Agyaman nak tatang. Indagasan kayo iti ikan kan karne asidan nyo. Ato ni. Ay, andan. Talagaan nakasingsing pito'y manugang ko ay na nagtaktak ka pa'y laang Jiray. Kababain. Dandani inaldaw ngay dagasan nakiti si Daag. Ay na, kanayon kumat ngay baga kada kayo. No asino nagitipat patag ni Rhea ang asawak, napatagmatan kanya. Iso ano niya ti papay ko kada kwada iti anak mi, ipay ko mutin kada kayo tatang. Ay no, agyaman ay sapay kumatag na nayon ti kasta kinasaya at mo amanugang. Di kanto ko magbalbaliw baraw. Di ka madanagan tatang. Dinto mapasamak nita. Langak lang ti agbaliw. Ta siyempre, lumakayak ton. Nga may pasigurado kada kayo. Adin to agbaliw ti ugalik tatang. Agtalin na ito, ti kinasingput ko ang manugang nyo. Ni katugang ti kasarsarita ni Rhea iji sa alas Manmanong tikas ko ni Jerry nga asawa anak ko. Kasingput nga asawa. Responsable. Nagagat lang nga rodan. Ay, nagsingput pa Wan tatang. Nagmayatan ti mangmangag ka. Saan tayo naimot di asawa? Kas di ati manugang. Iso asi ka Rhea, asi ka sum di asawa. Nung sumangpat, idasaram adagos iti meriendana. Wan tatang. Ang madi. Kasta talaga ter aramida. Maditirik na ti mangmangag ka. Imbis sa maragsakan na. Saan? Takas lagtib-tib bayo akmat. Adyak maawatan. Madi ay umandayok ditoy. Tapno jak mangag ti pagsarsaritan ti asawak kan ti katugangan. Jerry, apay no gumatang ka mati ti cellphone mo. Kas kalapimpiman ang tawang pa'y cellphone mo. Sana na masapol dahi ta kanyak. Imbis nga igatang ko iti cellphone,
Paggatang mo lang iti daya perti anak ta. Adamat na kita nala ka cellphone. Tapno adamat pang kuntakakan ka ano kasi nga agbibiyahe ka. Ay na, saan na masapol dahi ta bakit? Sana bali? Taon time mati panagawid ko dito balay. Awan ti rumba nga pagdanagam kanya. Gusto mo't kit diter aramidam jiray. Tanong maminsan, sulisog ti cellphone. Apay kunam. Ha? Apay tatang? Sulisog lang day ta iti chicks. Ha? Kitaman di manugang ni pare Bintong. Cellphone mo ila nagamamuan day di kabit na. Apoon tinagap-apaan da nga agasawa. Depende mo't siguro dahi tan iti agaramat iti cellphone tatang. Saan mo't nga amin nga agusar iti cellphone? Kahit mailawan. Basta. Kasta nga ben, ti kapaliiwak. Iso siya, aha. Diyan lapagan ano ti cellphone. Ta mga numailaw anak tupay. Nga uray balo akon. Ang igatangan da kakakayak kao. Ha? Ay, kayat siya ya. Igatangan kayo, ano kayat siya? Uray dagiti lalakain la cellphone, tata. Ay, kuuna. Uray niya ditan. Ay, ilibre na lang aruday. Nagpiliak pa lang sambutan na. Doon niya tiyag tao dita kaunggam nga regalom kanya. Si pupuso ka mga awat. Jiray, manugang kao. Nabang-aranak pa yan nakadigos, bakit? Ni, itaman pa ang nagdigos ka, katrabiin. Punuto na nga rod. Naka-uniforme ka man matan iti uniforme ti taxi driver. Agbiyahe tay supay. Pati rabi Una, manipod ita. Ag 24 hours ako nga agbiyahe bakit. Isupay ti birok ko. Anya? Ay, unay daytan. Awan ina namon ano kasta. Anya nga rog nga, agano sa ka. Tas anak mo nagpadi bakit. Ay, nasaanan. Di mo kumamot ang buson tabagim Agi na nakakit din. Sana pa si katrabaho. Masapo lang makaurnong tabakit. Tani, lumakayak ton. Sayang ti kinapigsak no sa anak nga agagawa. Ti biro ko ital daw, iso ti gastusan tayo ti anak ta. Ti biro ko iti rabi iso ti idulin ko. Tapno dama makuna savings ta Ay na, anwam nga iti ado akwartan agsakit kan tumatan. Uray saan ko man. Basta, bye-bye anak ka di. Di ka madanagan. Pag vitamina tapno napigsa ka na yun, bakit? Agyaman na, Jerry, mahal. Makadanakan iti agpatpat na. Imbagak matankan ka. Amin nakid dawam, ipaay ko. Nung ka ba laklaki di? Kukuha na ka jay asawam iti aldaw. Kukuha ka mat iti rabi, mahal. Wala. No kwintana na imbag, adado pa iti oras mo kanya ka, ngam ti asawak. Ta siyempre, agpasadak iti aldaw. Agkita kami lang iti asawak no mapanak mga aldaw iti balay mi. Impambar ko ngamin agpasadak iti rabi nga orasan mo. O sige, tapno di namat kun na. Ken tapno saan amakadlaw. Sige, ipabulod ka mat asag paminsan. Uray once a week lang. Anya? Pilya ka talaga. No kasta, saan ka maturugay? Ay awan inanamon no kasta, Jiray. Kapilitan na tatang. Talaga kasta, no kayat mo aguminawat ti pamilya. Ha? Ay nakaasi ka ba, Jerry Barhok? Awan inanamon. Ay, agore ka man. Kasla lumuklok magkamay. Ha? Kasla saan ka mga mapuy-puyatan? Kasla map-map na kamat itituraw. Saan mo't amadlaw ang mapuy-puyatan ka? Ay, kwa. Ado nga ron ti agkunkuna, hiyang ko kano ti agpuyat, lumukmugak. Kan may isa, agbit-bitamina ngamin tatang. Kompleto ak iti bitamina. 2 klase ti bitamina. Ha? Ay, kasta. Ay, kumayat ang araw. Atuin ti napasada ak iti nagmalabakit. Agyaman na, klakay. Jakon iti ti mapaspasada iti rabi bakit ta iso ti savings ta. Wen. Ay. Adamot la ta ilaslasin ko a savings ta iti matmat gadam. Iso ano mabalin? Uray di kan agpasada iti rabi tani. Awan inanamon. Ay na, napigsa ti asawan bakit? Awan ti rumbang pagtanagam.
Napigsa ka pa'y ita, ta syempre ka ubing ang pailaang. Ngam ka sa nun, maornungan ka iti puyat kan banog. At dan taal daw apa nag-surrender ti bagim Unay ka ti asawa ko. Di ka kadagdandanag. Kas makita mo, napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak to ngagsakit niya. Agyaman na, tadakan. Naawat mo ka diti text ko, ken ka. Wen, ginatang konta in text mo akayat mo akanan. O ha, agyaman na. O ala, sumrag kan man. Thank you, mahal. Aging ka dita. Kat saan pa'y lang amo di asawam ti kaadat cellphone mo? Saan? Kanayon na naka-silent yung cellphone ko, aloha. Nakabulsalatan kanyak. Kasanoon no ag-text o no umawagakan ka. Kasano ang mga mo? Siyempre, naka-vibrate, mahal. Apay ka pa, oy. Talaga wise ka, Jerry. Siyempre, siyak pa iti ko na. Kwartam, pasensya ka na. Saan una dakal ti might ited ko kan ka? Okay lang kanyak, Jerry. Tinapatag, kanayon ang makitkita ka. Kan awan mati pampanunutak apagastusa. Si kamati agbaybayad iti abang ko dito kasera. Si kamati gumatgatang iti taraon ko. Iso nga okay lang. Yamanag lat na numano ti maitad mo. Agyaman ka. Talaga man nakawat ka, aloha. Amok ngamin no kasano tirigat mo, Jerry. Iso ano anya ti maitad mo kanya? Isulatan. Sa anak nga agsapol iti saan mo ama ipaay. Tama asyanak ka. Agyaman mahal. Kuma, maadaantan iti anak. Oh, apay. Di mo kaya ti maadaan iti anak? Kwa, numabaling ka orasan ko man. Tadamutin anak ko kanire ang asawa. Kan ko na ngam siyak ngay. Kaya't kumati maadaan iti anak. Iso ang maadaan ta kuman, Jerry. Tapno addamutin mako na alinglingay ta. Ay, nadadal ti man manihok at taksi bakit? Sa anak ngagpasada ita. Ay, agyaman nak. Nay, apay kasla, pakaragsakan pa iti pan nakadadal ti lugan? Agwa, sana kasta. Agyaman ako nak, ta makainanakamot laangan. Idandanakan ka ngamin. Iso ahos tumat, tapno makainanaka. Ingkanto patarimaan iji siya, tapno makainanakamutan. Ibatim ijayan tilugan mo. Ay, uwan man. Ay, barang maisang bot, paginggat malaw. Tani, agpasadak man inton rabiin. Jerry, lakay, awawir man biit ni baby, tagdalusak dito balay, tani. Jak na sangsango, tadi namat kaya tagpay diso. Sige. Iyag mo rin ti anak ta. Umay ka, anak ko. Come to daddy. Sige, makamuka pa lang arod kan kwa na Dito'y kayo lang sa last taon na tagdalo si Jessilid. Nalpaskan ba kahit? Ubag man ti anak ta, tagdigosak. Nala, iyag mo nga roden. Nala, umay ka na nakuwan. Ay, dagaan na, kisong agdigo sa amampay. Ala, uminom ka man pa'y gaya man ako. Ado'y ti danom. Ay na! Ay! Tinipay mo mutan ti danom mo! Ay na, naibaglakit din ta plastik abaso tinangikak iti danom. Akin cellphone iti agun-uni. Jerry! Cellphone mo di agun-uni? Andan sa mo tawag. Sung bata ko, ang tama nga na emergency. Ay, ka, saan? Siya ko timagsong bakbakay. Anay ko, nagalis. Anay ko, Abi nga minatin maray ka. Anay. Katsak pa napunasan tinaibol lang adanom. Anay ko, nagsakit ti sikat ko. Anay, diyak makatadar. Ala, umay kan, tulungan ka na tumakdar. Anay ko, nagsakit. Diyak kabailan. Anay. Madinsamot ti pa nagdisutisikat mo. Tinasayat. Mga yabak iti kadwa ka mang bagkatkan ka. Taitaray da ka langin ni ospital. Ni, umawag man ang dayto a caller. Sino nga ta dayto aya? Numero mo tagparparang. Awan na kasi banagan na. Sungbatak man laangan.
Hello? Asino daytoy? Sika, asino ka? Ha? Siyak ta asawa ni Jerry. Anyat masapol mo ita asawa. Di ka agbalin ama ka sarili. Asawa ta ko na. Tadwa ta nga asawa na. Itad mo kan kwa na ti cellphone, takayat ko akasarita. Dak ngaminan mauray ti parang sarungkar na kanya. Ada dito yung hospital ni Jerry. No kaya't mamakita. Umay ka dito itamot laang. Tauray padawat kon kan ka. Ha? Apay nga ta dito? Basta umay ka. Tapno mamam. O sige. Anya nga ospital ti ayan nyo. Ibagam, ta umayak adagos. Pahingadda ka dito ospital. Aloha. Kan nakaamuha mga adak dito eh. Jay original nga asawam. Anya, Apay, anyat na pasamak kan ka. nadisgrasya nga rod. Ada na fracture at ulang itisikat ko. Kat jakon makapag na. Anya? Saan kan nga agimbag? Kastamon aginggat ingana? Agimbagak tumutlakan o. Mabayhag sakto agimbag. Anya? O sige, mapanakon. Tadapay gayam lakad ko. O, ibati kong dagito'y prutas dito'y. Agpaimbag ka, Jerry. Pasensya ka na. Jak pala makapaniti dagos mo. Di mon problema anday ta. Gaputas sinaan kan. Ah, Agsinatan. Ta ipamay samon ti atensyon mo iti pamilyam. anya? Rhea, asawa. Pakawanan na ko ma. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak, Jerry. Um, Limod gaya malipliputan na. Pakawanan na ko ma. Impay ko amin na pamatag. Kan pa na nga si kasukan kang asawak. Awan na mo ka nagkurangak kan kang mapay ang aramid mo tinanglipot kanyak, Jerry. Aklunak. Nailawanak. Nasulisugak. Kan may sa sininaan ako ni Aloha. Nagsina kami. Kapilitan na sinaanakhan. Tasaan ka na makabaal, Jerry? Rhea. No sana napasamak ti kastakan ka. Nalapit. Agtultuloy ti panang lukloko yu kanyak. Isu siguro na ipalubos na napasamak ti kasta. Tapno sinaan na kan ti babaim kat maisardang matin ti panang liplipot yu kanyak. Ay, ayatan ka, Rhea. Kat pakawanan na ko ma. Ay, ayatan ka mat. Isu mapakawan ka. Nasakit ti naramid mo ngam. Ruming baulat ta ti asikan ka gapoy ti kasta nagbanagam. No sa bali lang at ang asawa. Nalabit. Pinanawan na kan. Tano panunutan na naimbag. Sana kas ka rin na timang lipat kan mangawat iti naramid mo. Ngami karikatak, Jerry. Pilitak nga iwaksi ti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ak. Nagtanok ka nga gayat, Rhea. Agyaman ak unay. Ikarigatak ti agimbag. Tapno masulnitak, dagiti nagkurangakan ka.